Yamarefo nyina akwa badero braso de yemmom emfa emmamo part 2 na de ekwa ensem mu de research scientist bi wa ben na odini juma ewo Kumasi Center for Collaborative Research Dr. Augustina SYLVERKEN na wode etu dwa se COVID-19 na mawiase nyina esu na wiase mpanyufo nyina ni etutu aka wo mensem no se wo hwe abibiman ya Ghana ye ka ho bidi a ase COVID-19 no eyi nkonya a kire mpa wo na ewiase aman bi so ade a se COVID-19 cases ehuri ekọ ha ade a se nipa nya binyansam ketwa enipa ewuo enyasam ketwa enso Ghana de se wo hwe nipa ye test wo mo eni nipa wo mawuo nkra wo de tonsani eso se wo career 0.34% na te se ase ye nipa dua no ahoodin bi a Nyankopon de adua abibifuo mu se enkuntie nyarewa immune system no yendie ne de anoden a etumi ekuntia te se obi hwimu so ne nsuo cold no ne obi wansi nka obi hu be ya hyehye ne ade no Dr. Augustina SYLVERKEN say wo hwe ye immune system Nyankopon de adua emu na ase abibifuo ye de na no den enti ama yare ne se de nkebe hu e wo wiase ama bi so no abibimam de yare ni eyi nkonya entumi mma no homene so kese se de eye wa aman kaye so no na emom ono nso a won ka se ye ni ahusie enimanimu ya obetimi aka ne se enkakra ye nhwe de COVID-19 na ebeye enso nyame anim ni obetimi aka se abibimam de enhye danya dendenden ana hu ete se de ye bo amane e wo amahodo bi esuei Cover by our United Progressive Party UPP amanyoko anom hey owura AKWASI ADDAE ODIKE na odinsem bia to dwade wo kanyina ne se na no COVID-19 ayi niti he say the abandoned bofu bia bo se vulnerable ache so mo mobrowafo omuto mani ensan wa brabo mo munya bibi nie ni ade ekohwem wo se kaya yefo eni shushan fo nti na enuani si ye cheche ma omu ani ye cheche ma omu kaya yefo NDC de ne ntoma abo MPP dia no sanko a na ekoso na owura AKWASI ADDAE ODIKE si wonte ase o brofo vulnerable aban ye de hu se asemesi ana obenten oye kaya ye nti e kire se ne hu omobo onya babi na onya bibi ni sesei ye kone ne opanyi atwetwe enkomo opanyi AKWASI ADDAE ODIKE UTV so ni ma hai amina ba me jonso baba boko de Nyankopon adawo ma oda so hirae ye de Nyankopon ase me pa cho wo wonti ase mu ho ne vulnerable yo minya ba me chia Ghana telephone nyina chia o man penyin na Akufo Addo chia UPP ma o ma gibre ene Ghana nyina ya ka se obi e vulnerable die e tiene se obi asebio oni bia on koma na fi abrabo ma ye diama no destitute wo ba vulnerable no the definition yare nyina ti many pa vulnerable but in respect to the Nana Akufo Addo can be say wo ma omu ni bia se bi wo abrabo mu no enyema nkoyi e ma wo mo sa wo so one ne nyadwin se kaya yefo ni shushan fo na ye vulnerable enti samre Ghana yi wo hu ni se hemfo na ye vulnerable wo mo ye vulnerable pa wo Ghana ha no wo mo just starving wage waji akatua so akatua no entimi mfa ne nko ba bia ebi ne se uko filling station opiji 150 Ghana ana ukoye ukobu petrol oye vulnerable obu o ha otimota ewo baby a yesi dai ska wodi no danwa esa obo akoma ofie dinka to empia nkwa ma abusani ni bi oye vulnerable Akure University unemployed graduates omugu fia womunya atuma womunya ya vulnerable enti obu okwa wunu se da bia okwa aduma ba wo vulnerable na de ma me ka sa asem ne se aban no enyema oso de bua di parmini aba enya ho aduma no mo ye no yakwaji no yesi ye de ba da bua apo yare ya bai wo mu asebe wo mu nibie ye de ba bua wo lockdown eni ade eti o sa assembly members wo mu ne nim krofo mu no mo omuni omo mpotemu a obetwa hu se fie we de nipa to wo mu nkoma abere wo ba wo susu se cross nipa di a section of the people bi and they vulnerable and that's an tie obo a we su shine e de otimi sales e dia 50 Ghana oni yiri ni ba on ha dai
obi kaya yo for between years says 150 100 on 100 and so a sense savings so no every month no anya kwada sika but you go to university onya duma nya e o sori o tifie ni ma me nwa no onya ka credit atengira be to mo so obi o wa da duma wa ye no ka wa je kura no enti ne nya hwe enti de na me kan se aban no ya kwaji loan actually IMF any World Bank ya bo foto a amanfo tues ka gum IF trust fund and now no wa parliament say stabilization fund ya the emphasis can be en ka ho enti ni ye mo dia on chesika man ko fo o mo nya aduma e mo bo for assembly man fo ni mu enti anya mo asem and now no demonstration e mo o mo che don me ba ho no your friend community spread you know and one man o mo ye no your friend social distance you know and yet be oba kuma cha ye che mu ya adane ntokwa eni nipa ko bodom pem and mo aya no a akwaya party MPP fo kwa na no amo no emu nsem bebrebe emu ni bo kwa ahwa wa gasa wudi out mu se your friend say immune system I see boost to no eni ne number bi atimi nya ba aban ko bi ye US no man ko abanya ODIKE but what is say NDC for akotai aban na chi a wo mu enu anuani chichema kai efoi nya dia ya de papa poku kwa akotai kira de anya na nye kai efo wo mu ye nipa minya ba ti mi ye pa se wo ka tro bi sa wo restrict the movement wa bra en free but wadaruma tie mi kaka de enti am be mu na wo say MPP for the aye party sem na me mo hu say NDC akoka ho okay bi da kuma sia de the me ye MPP for na no bia no but just bia no kwa ni ame we don't need to cook for anybody ye sika ni akoje yemfa sika no manko for mo fie no mo anu bia ni mo petre say bia no do ma bia che na agwo na bia no kura no ye pe bia ni be busu immune system anya mo ko dietitians for metre wo eti aban sika ni adia wo mo fa assembly no so na assembly no be identify nipa wo mo ye vulnerable in their catchment areas na say $10 plan na o se di ma obi e day ana a week ya ye mu se $10 na de ma iteta de ye lipo no na nipa no saka ntika ta fruits no beto vegetables no beto no bi na kwa no amu restricting movement we say me traffic after also say in for sure dia na meje abremia abuse of human rights enya kwa no Opanyinke ye ni bona etesi so a enye nsense ebi makra yani moyo omana akope sika ye de ye ho aduma yani moy ye ni sunto ye nsem ya ta na tie eye atorrencham na ebo omani na ye bo ye ho adwa ye emra ye bo ye ho adwa no eni kwa sa aban de enia ha da kan ye ho biem awota ke tifie kwa no ye ni je tie tifie ba di ba de bre su se efie no motaro mu ntime ntena eno kire se aban no de ofo ye me ye ni ka fie no onya ye etifie ni ka no ebi ni abian papa ni pade nya die esi papa be nya ngom electricity ni free no ayi ya kanya anope ya mo so ya titi bebrebe eto mo o chef ye lo ani o se me ba board ni se virus kwa be nya fami a won fami because o chef ye nse eti ye draw abaya attention say approach na minister free kan ba kuma so say wo mu be no aduan da chiche no they got it all wrong enya move papa Afanya kwasi ADDAE ye da se awie ye o Abusiafo panyina mene ne bonkomo eye founder Emma United Progressive Party UPP amanyoko akwasi ADDAE ODIKE na dwempo na yagiye kane kasamafo na oti aban mu Emma omampanyin dada John Dramani Mahama eye koku anyidohu nanu ADDAE omampanyin na nado beka se ensuo wafa ho ka boso miensa de magana fo apomuden panyinfo de nema bi agu akwanso ama wo mo enuane eba ene ade no koku anyidohu abo omampanyin abaso so omampanyin wa ya de wotan kwadu a obeyi ni America so mampanya ya de pa no so kan asem we wie ya NDC fo na bia sane o ma no agu nso ni adapatwa ye di na tema mensuo mom no wie no nsan kwahwa NDC fo ya san twom ho e no mo kwota ya ban na chi se wo makaya ye fo nuane e no si o na ni atani amudi mi na ne sei
ade omampanya ya ade na mekan sankanya ade pa no ya aden na mo NDC for me party for nso betwa mo na mo de mo ntoma akwakobo aban ne de emo enti o se sa atenie no kra de na ni gisem ohun se de okan ne no kra pa esan se ne party for na asan twom ho ekotai aban na chi ama chese de aban ne ye nyina watumi akoso aye de a ene na de okan ne kwan so ano no na so obi wo ho nso no wo se won te ase so no koku anyi dohu akoka se omampanya ya ade no obo na baso de a ene oni kwombo na senuam esan sa sema wo kan no wanfa anya amanyosem no kre pempen osnipe no kre pepepe ene wo kan nto no de ba bi ogina ne hwa ene ogina wo chene ne ana wo chene de obakoso aka ne se omampanyi na nadoda nkwakufu ado woni naban no wo ma ya de KASOA old any new market yenya ne ntie se empanyifo batum hwie be no nan de na wo matum esan se adwadifo na so den wo mutiti omumu no wo monte so dogo bi kra enu abe na ye hye ahwefo bo se ye bekọ na eni ama ne bofo set mante a osi ya nem e wo mfimfim mante mo no atwetwe nkomo ahwe se edwa no yatum mante ma hai edwa no yatum na afa ni ye betum edwa no yatum old and new ni nyina new market old market yatum adwadifo no we ready for no see ano de obi apake ne nyama no obi nso akata mo nyama so so ocha na pa no old market no omo old market nyina be call KASOA du Ponkwe school park eso as see ano the markets no ayi mama make ahye ebi mo eso mo table e de fi eye market for e de aba ani nti no be hwa see ade meka say market for de emuda ho the CA emuda ho na 4 o'clock na jodi forma na enam sa announcement eye kasa kire o munti se ne ebo 4 o'clock na na pepepe o park no ho ama ya to market nim no mugusu ya no mo papa ko na se sia me no kasa de mega se old market amida se CA de ya tum eni ye ko me san di mani kire be bi o tena ya makoti dwa o chai market day no e di mani ko die ko hwe ho eye Oduponkwe school park ho na me ko du ne mana be go bebre obi abe pe be a obetra na wadi ni dwa eni nti se anso mama make sane be ya social distance no betima ya adwuma ama bi wo ho a yale bi antimi ankoba yale odedefo ya betikire komu anko yi obi bia na obi nso atra se ato na ade kama ozo kofia wakohwe na yire ne odakohwe ne ma eno na se yi MC di nurse papa ena new market wonso ena market re market sunti no wonso school park miensa ene ya datus park datus was on park wo ebi mbeko ho ena Anglican school park also ombeko ho ena KASOA of Akọ DA most park and so ebi mbeko ade ho enti market mi no because man tumu a NC any assignment no inform na NC for antumu a eye du market day as be na ni pa no social distance na NC kono enya de omudi so kwa enti me ka MC yo eye honorable market suma mensa what the next tuma papa lockdown yi ba ye no we dia kwanya ba say odi attention for na ye on time so on na assembly for na bom ho modi bi papa o hwe na we nkoyi a emma no no makokasa emma no mpo de say do TV time na say ko twa video na ewo new market okodu ope na mo phone so anga de so maba o chuma bem santrefo na ba mante ye da sipa ye da si obo adwuma ye da sipa se mpanyufo atumi de ose ayoyo edwan se o mutuma na beye assembly ye mamumo ene adwuma o matum na yenko epoe mantam emare ho sembi ase private security man bi na chese obi oboban ewo ankrankra dwuma bi mo ye ko hu se wo wuda galamsey site bi a ewo akenten empotemu bi wo west achim potemu ewo epoe mantam emo ni dia beto dwa tete koda wodi infinsia aduonum ye ko hu namu no amu ni dawo ni tuo eda ne nchen de koba ye de ye pese ye ni ama ne bofo Michael Akofi edi asemie ho enkomo Michael mahai ye ni amini aba obofo fanchemu ne mai. Yeah. Sabra me no e ka say aposi for enim ye nam supporting ma private security man a ye friend no ora tete koda yi a wanya fishia edonim 50 years ekoto sa galamsey for amnem ewuye wo munim say ebia ono aheda say okọ mining na so kwaye galamsey yi bi na amona no eyi no na wakoto nso mu ewu ana se bibisa na mumu omunim say o ye private security man
or Taiba Sampo Temponomon. Now, this is no mouth for one more accounting a cra. Kriyo no more year away as a market in important one or lower West Action municipality. But it's a mouth for call a year Galamsin site war opening and I just name to Suma said the Busa Kudonto, why in a median, Tempa and additional mouth for water, the Ihonum infrastructure or mobile on the Husepa pay, you to Nite, and in Yemen, a crown, and 10 and a pay, able to Amnem. Bibia and Tesse, of course, walk away among 2 illegal mining name, Abia Naquentia, 18 a walk of Tota Amnem. And now, Michael 19, hello. Me ba cho body ni bibi chere se bibi ohun e bia baby atwa bibi epra na bibi aye okay bibia chere se obi ele piano to mu na se oni enkofo bi apre na bia obi etini boni no na koto sa bia aye ho koto e se o shena kama ama bibia o de ko ho no ya se ehye no e ma odel so mu a waye nya media aprosifo abefa mu no posifo abepega emu no e de ko eye syndrome de kaban ya sabia e wo akyem akwatia Emma or more chance from what way if you now the woman is saying now COVID-19 117. Ama a mouth for 1 year I'm going to treat you more from my council from illegal miners and Africa I'm saying for them. Or more for whom Eddie did to my papa as I say I any work COVID-19 and when she almost off of 1 or more 2 from a good in the passa where payment and one. And when I am some treatment plant and my what I was for them. And I'm some Sabram no castle over 2 months additional amount for cry in so long. Nemo 44 celebration, Yanam so not paying a quarter. I'm letting my we so one the co send papa for the coin the more. If you mention you become a piano, you can Camilla Shepo and a team for. Yamane bofo Michael Akofi ebema mo ene ejuma arehu semi fie poemantem ene bai ye nida so edi echi paneto forma yebema ahwefo maso ate dawuro ye wie no nsia bopem a de akabia ede bema mo edamase